Uwiteka Mana Aburahamu, Mana Isaka, Mana Yakobo, turagushima ko imbere y'ayo mahanga ngomeze nk'agatonyanga k'amazi mu nyanja, kandi ngo amahanga bameze nk'agakungugu mu muzane. Turazi ko Umwami nta na kimwe kiba muri iyi si gutungura. Impamvu dusengeye iyi si Mwami aho igeze, kugira ngo ubushake bwawe bube ku mahanga, kuri Israel no kwitorero. Imigambi ya Satani n'abadayimoni be yose ikomeze gutsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Turazi ko Mwami Umwuka wawe wera niwe afite ububasha muri iyi si, kuko ari we yaremye. Biratubwira ngo igihe isi yari ubusa gusa, nta shusho, hari umwijima gusa, ngo Umwuka wera yagenda hejuru y'amazi, uravuga ngo umucyo ubeho, umucyo usohoka mu mwijima. Ibyo byose Umwuka wera niwe wabikoze fatanije n'ijambo, kandi ijambo ni wowe Kristo wambaye umubiri, tukabona ubwiza bwawe nk'umwana w'Imana w'ikinege. Ntabwo icyubahiro n'ikuzo Mwami, ntabwo bidutungura iyo biraba ku isi, kuko ijambo ryawe ryarabivuze bitarabaho, kandi ngo ijambo ryawe nta n'akanyuguti na gato kazavaho bidasohojwe. Ngo icyoroshye ni uko isi n'ijuru bivaho, aho kugira ngo ijambo ryawe rihinduke. Urakoze Mwami, duhe kwizera kutajegajega, duhe gushora imizi muri wowe Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Haleluya. Masengesho rero no munsi, ijambo riri butuyobore mu masengesho riravuga ngo umusaraba wa Yesu Kristo niryo huriro ry'Imana n'umuntu. Niryo huriro ry'Imana n'umuntu ku musaraba. The cross is the meeting point between God and man. The cross is the meeting point between God and man. Meeting point ni ahantu abantu bahurira. Amen. Meeting point ni ahantu ari huriro, nimba muzahura ahantu, iyo ni meeting point yanyu. Le lieu du rendez-vous, ahantu muhurira, mu cyongereza babyita meeting point. So the cross is the meeting point between God and man. Umusaraba niryo huriro ry'Imana n'umuntu. Nta musaraba ntaho umuntu yahurira n'Imana rurema. Iyo niyo turi bubone bidufashe mu masengesho yacu. Tuza kubibona impamvu ari ingenzi. Abantu mu mateka yabo b'amoko yose, indimi zose, n'ahantu hose no mu bihe bitandukanye, kubyekeye Imana, buri bantu bagiye bashaka guhura n'Imana cyangwa kumenya Imana mu nzira zabo. Ariko Imana nta handi muhahurira, ni ku musaraba wa Yesu Kristo. Nta handi. Iyo ni bita meeting point. That very place, aho hantu ku musaraba i Golgotha, niho Imana yahuriye n'abantu, kandi nta handi mushobora guhura na bugingo n'ubu, ni kuri uwo musaraba, ni Golgotha gusa. Umuntu akubaza ngo ese Imana yaremye ijuru n'isi twahurira hehe, ntuzatinya kumubwira ku musaraba.
ntahandi ku musaraba, ni ku musaraba gusa ntahandi. Ariko ntabwo byoroshye gusingira iyo message y'Imana, ubutumwa bw'Imana bujyanye n'umusaraba. Nubwo abantu bavuga umusaraba bagira gute, abandi bakayambara, abandi bakayishinga ku matorero yabo, ariko ibisobanuro nyabyo ntabwo ari benshi babifite, kuko n'ubwiru bw'Imana, kandi ubwiru ntabwo bumenywa na bose, kiretse abo babwinjijwemo. Busaba icyo bita revelation. Nta revelation ushobora kumenya ijambo ry'umusaraba. Rero igikuru si ukuyambara iyo misaraba, igikuru si ukuyishinga imbere y'insengero, no kumenya the true meaning, kumenya ibisobanuro byayo by'ukuri. Rero umusaraba niryo huriro ry'Imana n'abantu, ntarindi. Ubutumwa bwiza bugitangira, Yesu amaze kurangiza umurimo wo gucungura inyoko muntu ku musaraba, amahanga y'icyo gihe yasekaga abakristo. Ku mpamvu ndi bubabwire, barasekaga iryo torero rishya iryo torero rikivuka, ko kwizera gushya. Ntago babyumvaga, nubwo kugeza uno munsi n'abitwa abakristo batazi ibijyepfo y'ijambo ry'umusaraba. Ariko icyo gihe rero amahanga yarebaga abo bantu bavuga ko bizera baramya nguriya mugabo wamanitswe ku musaraba ku giti, bagaseka cyane. Atese ko we ntacyo yimariye ku musaraba ngo yivaneyo, bakagenda bamumanika ntanivaneyo. Ngo abantu bibaza ko umuntu atigeze yifasha azabafasha iki? Uko niko amahanga yasekaga abakristo ba mbere, barabasekaga. Abaroma bari bafite imana yabo nkuru ikuriye izindi, yitwa Jupiter. Niyo yari imana yabo nkuru, le dieu de Dieu, Jupiter. Ariko bita Panthéon. Panthéon ni urutondekanye rw'imana z'igihugu runaka. Hariho Panthéon grec, Panthéon romain. Uyu munsi mu Bufaransa, iyo umuntu bashaka kumuha icyubahiro yarakoze ibintu by'indashyikirwa, bamujyana muri Panthéon. Ndabona muvuga ngo kanaka yakoze ibintu by'indashyikirwa, byagirira akamaro imbaga cyangwa igihugu cyabo. Iyo yapfuye umurambo we bawujyana kuri Panthéon. Murumva Panthéon ni wa muki ukomeza. Ngo Panthéon yari imana z'ishyanga runaka. Abagiriki bafite Panthéon yabo, Abaroma bafite Panthéon yabo. None uyu munsi rero mu isi y'iki gihe mu Bufaransa, iyo umuntu yabaye intashikirwa mu bintu runaka, iyo apfuye bamujyana muri Panthéon. Nimumva se icyo ari cyo? Mu mitekerereze yabo batekereza iki? Ngo bakujyane hari, nubwo wari umuntu nkabo, bakuze mu rwego bw'Imana. Nuvuga ngo rero nubwo isi imaze imyaka 1000 uhere mu gihe cy'Abaroma 2000, sibyo? Bayumvise umukura cyari wa wundi. Bayumvise Panthéon iva mu magambo abiri y'Ikigiriki. Pan, P-A-N, pan, nuvuga ngo byose. Theos, nuvuga ngo imana. Ngo imana zose. Ngo imana zose z'Abaroma byitwa Panthéon romain.
imana zose z'abagiriki zitwa Pantheon grec. Iyo rero umuntu rero yapfuye rero aho muri France yarakoze ibintu binashikirwa bakamujyana muri Pantheon, c'est élever la personne au rang de Dieu, kuzamura uwo muntu mu rwego rw'Imana, mu jambo rimwe no kumuramya. Mayibise erega ibihe biha ibindi, ariko imyuka ntipfa. Umwuka w'abagiriki uracyari, umwuka wa Roma uracyari, urakora. Kubera iki se inteko ishinga amategeko ya Amerika bayise Capitole? Sinabasobanuriye hano. Capitole yari numwe mu misozi 7 y'i Roma. Uwo musozi Capitole harubatseho inzu ya Jupiter. Wayibise imisozi 7 y'i Roma umwe witwa Capitole. Ku Kanunga kuri uwo musozi hariho inzu y'Imana nkuru yitwa Jupiter, yitwa Jupiter Capitolin, cyangwa mu Kinyarwanda Capitolina. None Amerika idafite n'imyaka 400, kuki inteko ishinga amategeko yayise Capitole? Nuko bari abazungu bagiye gufata Amerika, ari bazungu ba none bari ba Trump. Nabuzukuruza n'ibiki byose y'abari Roma. Ngo yamana wa mukare wa Roma uracyakora. Bayibise nyuma bahise Capitole. Ngo Jupiter baracyamuramya mu zindi forme, mu bundi buryo. Amen. Donc les époques changent, mais les esprits ne changent pas. Ibihe birahinduka bigaha ibindi, ariko ya myuka uko yakoraga kuva kera iracyahari, gusa igakora mu bundi buryo. Manishima. None Abaroma bari bafite imana yabo nkuru yitwa Jupiter. Abagiriki Jupiter wabo yitwa Zeus, cyangwa mu Kinyarwanda Zeus. Abanyegiputa kera bafite imana yitwa Ra, Amon Ra, niwe bitirira izuba, Amon Ra. Nizamana imana yacireho iteka igihe yavanaga Abisirayeli muri Egiputa. Iya joro ngo yacireho iteka imana za Egiputa. Murabyumvise? None babonye haje abandi bantu ngo bo imana yabo ngo imanutse ku giti. Umva se bavuga iki? Barasetse. Wayuzi? Ego uyu munsi kuba umukristo wumva ko ari ibintu bisanzwe, bigitangira kujya bisanzwe. Icyo gihe rero ubwoko bw'Imana mu ntangiriro y'itorero, bariya isi yari bazengurutse babona nk'abantu bitwa laughing stock. Laughing, to laugh, guseka. Laughing stock. Donc ils étaient tournés en ridicule. Iyo bavuze ko uri laughing stock, bavuga ngo tu es ridicule. Mvuga ngo bari abantu bo gusekwa. Bo Abaroma bafite Jupiter, abaki bafite Zeus, Abanyegiputa bari bafite Amon Ra. Wanyibise? None abo bari barasenga umugabo bamanitse ku giti. Laughing stock. De ridicule. Babitaga ridiculous people. Laughing stock. Ridicule. Baradusekaga erega. Kuko bo bafite Zeus. Abagiriki. Abaroma bafite Jupiter. Ko Jupiter ngo yivuze, none iyi nkuba zakuze ngo pa. Iyi nkuba zikuze cyane.
ngo ni Jupiter yatonganye. Tongana nande? Ako murakunda gutongana. Yatontomye. Iyo Jupiter yarakaye, iyi nkuba zikubise, Abaroma bavuga ngo Jupiter yatontomye yarakaye. Wumva ko mu mitwe y'Abaroma Jupiter ameze gute? Ni Imana y'imbaraga. Wayibise? Iyi nkuba zikubise bo bavuga ngo ni Jupiter yarakaye. Mu mitwe y'Abaroma rero Imana yabo nkuru irakomeye. Wumva inkuba ngo papa ngo Jupiter yarakaye. None Jupiter ameze gute? Ni Imana ikomeye. None mwe muraje rero umugabo ari ku musaraba ngo niyo Mana yanyu. Wumva Abaroma babona gute? Ridiculous. Laughing stock. Ega niyo mpamvu amagambo menshi ya Paulo musoma muri Bibiliya ntimuyanatahura, kuko ntabwo muyasomera muri contexte. Sors du contexte, tu perds le sens des choses. Iyo usohotse hanze y'ibihe ayo magambo yavugiwemo uratakara. Nk'ubu reka mbaho urugero. Mwana mu Rwanda yigeze kuba Ruzagayura. Niba bamaze kuyumva Ruzagayura. Uvuga ngo inzara zagiye zigira amazina. Wayibise? Hano mu Rwanda yigeze kuba inzara yitwa Ruzagayura. None nimba rero umuntu wabaye muri Ruzagayura akakubwira wowe utigeze uyibamo, ati rero ngiye kugira gutya ngwa ku kaneke kamwe akaneke, uyu munsi wavuga ati yo ndashima Imana muri ukomeye. Wowe wabyumva? Wowe wabyumva? Ushaka kubyumva kuko iyo Ruzagayura ntayuzi. Nivuga ngo muri iyo context ya Ruzagayura cyari gitangaza kugira ugwe ku muneke. Uyu munsi umwangwe ngo agashima Imana bukarinda bucyashima Imana kuko yaguye ku muneke. Wowe wavuga uti no sense. Wabise? N'umusaraba rero, iyo Paulo avuze umusaraba wa Yesu, wowe uno munsi wewe muntu w'ikigihe mu Kristo ikigihe, kuko udafite contexte historique igihe byabereye harameze gute, ntabwo bifite ubusobanuro bwimbitse, kuko ntabwo uzi amateka byabereyemo. Niyo mpamvu bakeneye icyo bita exegese, kubambutsa ikiraro cy'imyaka 2000 ukabajyana mu gihe byabereye. Iyo bita combler le fossé herméneutique. Kuko hariho gap. Hari imyaka 2000 itandukanya n'igihe Yesu yamanitse ku musaraba. Urumva rero kenshi ntago tumenye ari byo. Ni nk'umuntu wabaye mu gisha Ruzagayura akakubwira ko yashimye Imana ijoro ryose kuko yaguye kukaneke, umuneke muto. Wowe ntushaka kubyumva. Kuri wowe umuneke uyu munsi ni ikintu naho. Mujye mubona se aba mama bagenda n'imineke. Hari umuntu avuga ngo igitangaza. Wigeze uvuga ngo ni igitangaza? Murayumva? Context ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu iyo ushatse kumva ibintu neza ukwiye kubanza kumenya context yabyo. Byabaye ryari, byari bigenze gute, sibyo? Abari bahari n'abantu ki. Niyo mpamvu abantu benshi rero ko batamenya context z'ibintu bagenda batwara ibihuha. Aho niho havuka ibihuha. Wabise? Ibihuha ni biki? Nukumva ibintu nawe ukagenda ubijya ubikwirakwiza. Nta
context yabyuzi. Iryo jambo ntuzi warivuze, yari kumwe n'abandi, yaragamije iki? Utamenya context, abantu bibera mu bihuha gusa, ibintu bidafite. Niyo mpamvu iyo ukurikiye nk'abantu bari kuri plateau, abanyamakuru, biriya binyamakuru mpuzamahanga, uzumva umuntu avuga ijambo bakamustopa, bakavuga bati uvuze bakamubaza ibibazo kuri iryo jambo kugira ngo bumve ko ibyo ashaka kuvuga ari byo koko bumvise. Mwajibise? Donc nibyo bita avoir une base scientifique des choses. Mwajibise? Ibintu biri scientifique ni ibintu bireponda, bisubiza ikibazo. Byabaye gute, byabereye hehe, byavuzwe nande, niki cyemeza ko ari byo. Iyo byose ibibazo bimaze gusubizwa, niyo bubaka rero ikintu cyitwa ihame. Wajibise? Tuvuge mama Israel afite umwana yitwa Israel, kugira ngo rero nimwibaze yuko atari uwe, ari ibintu runaka tugiye kumubaza. Urumva? Tumenye kuri ya muhungu ari wawe. Ntabwo watuwe gusa ngo nuwanjye. Tukiye kubaza ibintu bitandukanye ngo tumenye ko ari wawe. Sibyo? Iyo niyo bita context. Tubwire context yatumye Israel abo wawe. Wamubyaye ryari? Wamubyanye nande? Ibande bari bahari? Wamubyariye hehe? Certificate y'amavuko irihe? Ninde wayanditse? Yarafite uwe bubasha? Iyo kashe se yayikuye he? Esige yavukaga ni bande bari hafi yawe? Ababyaza. Ese uva mu bitaro, nimba ari bitaro, sibyo? Ni bande baje kukwa mwari kumwe? Mwageze mu rugo gute? Abakwakiriye umwana ni bande? Ibyo bibazo byose bikwiye kubazwa kugira ngo gushidikanya kose kuhave. Amen. Mu rukiko hari ikintu bita beyond reasonable doubt. Nivuga inkiko z'Abongereza nizo zazanye ibyo. Nivuga kugira ngo abacamanza baguhame icyaha kiguhame. Nabari kuvuga ngo turabona kubera ibi kuri ibi, uyu niwe munyabyaha, niyo akwiye guhanwa. Bakwiye kubigaragaza mu buryo bakuraho n'agacu kose ko gushidikanya. Hasigaye akantu gato ko gushidikanya, icyo cyemezo ntabwo cyemerwa. Niyo bavuga ngo beyond reasonable doubt, au-delà de tout doute raisonnable. Wayibise? Hasigaye n'akantu gato ko gushidikanya, uwo muntu aracyari umwere. None rero abakristo rero, umusaraba wa Yesu Kristo, ibyawukoreweho, wawumanitsweho, kugeza ubu ntabwo ari benshi bazi ibijyepfo by'ibisobanuro. Niyo mpamvu tugira kwizera kujegajega. Mwayibise? Nayo dushaka kureba uno munsi, nubwo tutabirangiza byose kuko ni ibijyepfo ni birebire, ariko hari utuntu duke wowe nanjye nitwo dushaka kuguha. Amen. Nuko abanyamerika bavuga, I gonna supply you with a little understanding of the meaning of the cross. Gira nguhe twagufasha. Ni wumva umusaraba wa Yesu aho yagucunguriye, uzajya umenya nibura iby'ingenzi byagufasha. Imana ishimwe. Twavuze ko umusaraba niki? Ni ihuriro y'Imana n'abantu. Nta handi bashobora guhurira. Abantu bose bo mu bihe byose na hose, ni ku musaraba ni Imana yahisemo ko ihurira n'abantu.
Imana ishimwe. Ariko ntabwo ari abantu gusa n'ingorane zabo. Ku musaraba ni Imana yashimye guhurira n'abantu kugira ngo bayimenye, hanyuma ibatabare, hanyuma ibahe igisubizo cya buri kintu cyose, yaba icyo mu mwuka, yaba icyo mu bugingo, yaba iby'imibiri yabo ikeneye. Ni hariya ku musaraba. Amen. Alléluia. Dieu a rencontré les besoins de l'homme à la croix. Ku musaraba ni Imana yahuye n'ibyo abantu bakeneye. At the cross, the living God met human needs. Ku musaraba ni Imana nzima yahuye n'ibyo abantu bakeneye kugira ngo ibahe ibisubizo. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi umwanya iyo byose ukeneye, ku musaraba ni uza kubona ibisubizo byabyo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Rero Paulo atubwira amagambo, cyubahiro adusomere urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto, umurongo wa 17 ugeze ku murongo wa 18. Igice cya mbere Abakorinto ba mbere 10, Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 17-18. Kuko Kristo atantumye kubatiza, ahubwo yantumye kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko ntavugisha ubwenge bw'amagambo, kugira ngo umusaraba wa Kristo udahinduka ubusa. Ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Amen. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. For the message of the cross is foolishness. The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it's the power of God. Murumva Paulo avuga ko umwami ntago yamutumye ngo abatize. Kristo ntago yatumye Paulo ngo abatize. Ministry ya Paulo ntabwo kwari kubatiza. Arabandi bakwiye kubatiza, abo bashumba babatize. Ariko we nk'intumwa ngo yatumwe kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uko iyo ajya mu byo kubatiza n'ibindi, intego nyamukuru ntiyari kugerwaho. Uko intego nyamukuru yatumye Yesu, uriya mugabo yitwaga Sawuli wamurwanyaga uko atamuzi mu bujiji bw'igifarisayo, yaramuhamagaye, yaramutoranije kuva ari mu nda ya nyina, nubwo yanyuze muri ziriya nzira z'igifarisayo, ariko yari yatoranijwe akiri mu nda ya nyina nka Yeremiya. Yaramutoranije, nibyo Paulo avuga mu Galatiya igice cya mbere umuhamagaro we, ngo ntabwo yamutumye kubatiza, ngo yamutumye kubwiriza ubutumwa bwiza, ngo kugira ngo ijambo ry'umusaraba, mwabyumvise, ijambo ry'umusaraba nirinduka ubusa. Kubera iki? Kuko ryari rikeneye umuntu afite iyishyurirwa ryose, nawe yari hawe na nyiri ijambo, ari we Yesu Kristo. Paulo rero Imana yamuhaye iyishyurirwa rigari ku byerekeye igikorwa cy'umusaraba.
nukurikira Pawulo, ubutumwa bwe bwose umutima wabwo ni umusaraba wa Yesu Kristo. Haleluya. The message of the cross is the heart of Paul's teachings and preachings. Uvuga ngo ijambo ry'umusaraba, umusaraba wa Yesu niwo mutima uyo Paulo yigishaga, niyo Paulo yabwirizaga. Wayibise? Niwo mutima. Niyo mpamvu avuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubusazi, n'ubupfu. Ngo ari kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Kubera iki? Aho ntushobora kubireba, kureba ibyo ari byo. Kubera iki? Uko Pawulo akomeza kubivuga ngo isi mu bwenge bwayo ntiyashoboye kumenya Imana. Isi ntishobora kumenya Imana mu bwenge bwayo, ikoresheje ubwenge bwayo. Nuvuga ngo rero ijambo ry'umusaraba ntabwo rishobora gutahurwa mu nzira ya rationalisme. Iyo bivuze rationalisme bavuga gukoresha la raison humaine, ubumenyi bwa kimuntu, ubwenge bwa kimuntu. The message of the cross is not rational. Le message de la croix n'est pas rationnel. Ntago bikoreshwa n'ubwenge bw'umuntu ngo bitahure. Niyo mpamvu wumva abaroma basekaga abakristo ba mbere ko basenga, bambaza, biteze umusada, biteze imfanyanyo ku mugabo yamanitswe ku giti. Ese ibi biri rationnel? No, biri irrationnel. Ntago byumvikana. Bo bafite Jupiter atontoma, bakumva inkuba. Nuva inkuba yari ijwi ya Jupiter. Wabise? Abagiriki bafite Zeus. C'est l'équivalent de Jupiter pour les Romains. Hanyuma abanyagibita bari bafite ki? Amon-Ra. N'abandi bari bafite izabo. None abo bakristo badukanye umugabo wamanitswe ku giti, kandi umugabo bari bamuzi, sibyo? Nuvuga ngo ni umuntu w'inyama n'amaraso babonye. Ko Jupiter we ntago bamubona gutya, sibyo? Amon-Ra ntago bamubona gutya. Zeus ni bamubona gutya. None bariya uriya mugabo leta yacu yakira urubanza ari Yudaya, sibyo? Ku nkiko za Pontius Pilato bakamumanika hariya, turazi se na nyina. Ndio baravuga abaroma. None aba bantu rero badukanye ngo niyo mana yabo. Mumumva abakristo bambere ntibahuye n'akaga. Bavuze ko babaye iki? Laughing stock. Ridicule. La foi était ridiculisée. Kwizera ko abakristo mu kinyanja mbere byari ibintu byo gusekwa. Ni gute umuntu atikijije bari yabaje kumufata? Sibyo? Kugeza bamumanika wowe yagira icyo akumarira. Mais c'est ridicule ça. Wayibise? Uyu munsi turabyumva, ariko kiriya gihe ntabwo byumvikanaga. Ko tumaze imyaka 2000 babyigisha, ariko ntabwo turamenya cyane ibijyepfo by'ijambo ry'umusaraba. Ariko nibura à la surface, nibura harako tuzi, tufata nk'ibintu byumvikana ko Yesu n'umukiza wanjye yacunguriwe ku musaraba, turabyigishwa, turabiririmba, sibyo? Byabaye intégré mu mitekerereze yacu. Ariko kiriya gihe byari bigoye. Bavuga ati you are stupid.
umuntu ari ku musaraba ntigeze yikiza n'abamufashe kurinda bamukubita bakamumanika, ngo wowe yagutabara gute? You are stupid to believe that. Uri stupid. Stupid. Aho turi he mu kinyejana cya mbere? Apana uyu munsi mu kinyejana cya mbere. Turaca mu kinyejana cya mbere. The beginning of the church. Turo rigitangira. Mwibaza ko ahubwo Imana hago icyubare ku Paulo. Mwibaza ko yafite umurimo woroshye. Ibaze muri iyo context rero kujya kubwiriza Yesu wabambwe. Byari byoroshye. Ari wowe uri stupid? Nibyo wigisha? Uri stupid. Stupid. You are stupid. Your message nayo iri stupid. Niyo mpamvu yanditse aya magambo. Yandikira Abakorinto. Ikindi kibazo, kuki yandikiye Abakorinto aya magambo? Kuki? Kuko Abakorinto n'Abagiriki bari bafite Socrate, bari bafite Plato, bari abanyabwenge bose, bari bafite Epicure, bari bafite Zeno, bari bafite bariya bose abanyabwenge twiga muri kaminuza, bari ba filozofe. Paulo ari en face, ari imbere y'ubwoko bwahe isi iby'ubwenge. Kugeza uyu munsi isi igendera mu bwenge bw'Abagiriki. Mwari mubizi ibyo? Kugeza ubu isi igendera mu bwenge bw'Abagiriki. Ntabwo turiyambura ubwenge bw'Abagiriki. No. Wayumvise? Toute la civilisation occidentale. Ruvuga ngo West, ibihugu bya West, ibihugu by'uburengerazuba, Uburayi, Amerika n'ibiki byose, si byo biyobora isi biza kuri saa. Ruvuga ngo twese twaringiye imitekerereze ya West, imitekerereze ya Western countries, Westerns. Abo nibo tugenda mu bitekerezo byabo, nibyo bidomina isi kugeza uno munsi. Amen. Ruvuga ngo rero niyo bitekerezo by'aba Socrate, by'aba Plato, by'aba Parmenide, by'aba Aristote, nibyo bitekerezo. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'umusaraba kubatize ni ubupfu. Kubarimbuka. Baba bise babatize ngo ni ubupfu. Kuri twebwe abakizwa niki? Ni imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Rero ijambo ry'umusaraba niyo dushaka kureba bikeya by'ingenzi. Amen. Murabyumva? Rero batubwiye ngo isi mu bwenge bwayo ntago yamenye Imana. Niba munavuze ubwenge bw'isi, nababwiye abantu bari mu rwego ruhanitse bwo kumenya ubwenge bw'isi. Ni bariya twavuze le philosophe la, bariya ba Socrate n'abandi. Amen. Abo nibo bari ku isonga mu by'ubwenge bw'isi. Ntabwo rero ubwenge bw'isi bwatubasha kumenya Imana. Bufite umumaro wabwo, ariko ntabwo tubasha kumenya Imana. Some ariya cyubahiro. Komeza ku murongo wa 19 ugeze ku murongo wa 21. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyamaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'isi Imana niyabuhinduye ubupfu, kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Amen. 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 Hano hariho
amoko abiri y'ubwenge. Hari ubwenge bw'isi, ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'isi ntibushobora kumenya ubwiru bw'umusaraba. Ubwenge bw'isi ntibushobora kumenya iby'Imana. Uko niko Imana yabitegetse. Rero nimba ubwenge bw'isi budashobora kumenya Imana, none abazashaka kuyimenya bazayimenya binyuze mu bwenge. N'ubwenge ubwayo isuka, n'ubwenge ubwayo itanga binyuze mu ishurirwa ry'Umwuka Wera. Imana yabwa icyubahiro. Hari ubwenge bw'isi, hari n'ubwenge bw'Imana. Iby'Imana bimenywa binyuze mu bwenge bwayo, kandi ubwo bwenge bwayo Umwuka Wera n'ubuzana kubizera, kugira ngo bamenye ibyo bizezwa. Amen. Ibyo rero ntibishobora kugerwaho n'umwirasi w'ubwenge bw'isi. Mwayumvise? Uwirata ubwenge bw'isi ntashobora kugera kumenya Imana, ntashobora kumenya Imana. Donc l'orgueil intellectuel, ubwirasi bw'ubwenge bw'isi ntibushobora gutuma umenya Imana, kuko iby'Imana bihinduka ubupfu kuri wowe, foolishness. Nibyo Imana ivuga hano muri Yeremiya 9:23-24. Yeremiya 9:23-24. Tukiraho muribuka igihe twigaga ibye amarembo. Irembo rya mbere ryitwa gute? Iyo umuntu ijambo ry'Imana rivugwa cyangwa agasoma ntaryumve, mu mutwe harafunze, mu muntu w'imbere hafunzwe. Amen. Irembo ryo kumenya Imana rirakinze. Akwiye gusenga Imana ngo irifungure. Amen. La porte de la connaissance de Dieu ibifunze. Tukavuga nyagira nakimukingira. Nubwo afata Bibiliya urasoma, ariko imva wayisoma ukayumva, ariko Bibiliya ntuyumve. Somere. Uwiteka avuga atya ati, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Ahubwo uwirata yirate ibi yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari njye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira. Niko Uwiteka avuga. Amen. Amen. Uwa mbere watakwiye kwishimira ibye ninde? Munyabwenge. N'ubuhe bwenge? Bw'isi. Niko Imana ivuze. Umuntu w'ubwenge bw'isi gusa ntabwishimire, kuko ntibushobora kumugeza gakiza, ntibushobora kumugeza kumenya Imana. Ntibushobora kugeza kumenya Imana. Ushobora kumenya fizike, ukamenya shimi, ukamenya za filozofi zose zibaho, ukamenya ubwenge bwose butandukanye, ariko kumenya Imana ikaba kure yawe. Nuko bisaba revelation, bisaba ishurirwa, kandi Imana iritanga binyuze mu Mwuka Wera ku bantu bafite imitima iciye bugufi. Niyo bivuga ngo Dieu résiste aux orgueilleux, Imana irwanya abibone. Ayibisi. Kuko un orgueilleux, umuntu w'umwirasi aba yambuye Imana icyubahiro, ko yaba yishyize kuri place y'Imana. L'orgueil c'est très dangereux. Ubwirasi ni ibintu byo kwitondera. Niyo mpamvu bivuga hariya muri Yakobo 4
gatandatu. ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Amen. Imana irwanya abibone. Tuzaye dusaba iteka umwuka wo guca bugufi. Imana itubonemo guca bugufi. Imana irwanya abibone ikagirira ubuntu abaciye bugufi. Hari umuntu yavuze ngo l'humilité c'est le manteau des chefs. Ngo guca bugufi ngo niwo mwitero w'abahambaye w'abakuru. Umwitero w'abakuru witwa guca bugufi. Niyo mpamvu Yesu yaciye bugufi kurusha umuntu ari wewe wese. Niyo mpamvu Imana yamushize hejuru cyane ikamuha izina rito andi mazina yose mu ijuru, mu isi no munsi y'isi kuzimu, kubera ko yaciye bugufi. Yaciye bugufi cyane, ava mu rwego rw'Imana aramanuka cyane munsi y'abamarayika, munsi y'abantu, kugira ngo afate ishusho y'umuntu ari munsi y'abantu bose. Umuntu ari munsi y'abantu bose yitwa umuntu w'imbata, umugaragu wa bose. Yesu yahinduka umugaragu wa bose. Ngo nubwo ndi umwami sinaje gukorerwa, naje gukorera abantu no gutanga ubugingo bwanjye bube incungu ya benshi. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Yombi Imana yamushize hejuru cyane, imuha izina riri hejuru yandi mazina yose. Ngo mu izina rya Yesu amavi yose apfukame, mu ijuru, mu isi n'ikuzimu, n'indimi zose zature ko Yesu Kristo ari Uwiteka, biheshe Imana Data twese icyubahiro. Imana ishimwe. Rero mu gufata umwanya wo gusenga, turashaka kuvuga yuko ntabwo ushobora kumenya umusaraba wa Yesu Kristo by'ukuri icyo ari cyo ukoresheje ubwenge bwa kimuntu. Ntabwo biri mu rwego rw'ubwenge bwa kimuntu. La raison, ubwenge bwa kimuntu birasaba revelation, birasaba guhishurirwa, bitangwa n'Umwuka Wera gusa. Ariko mbere yuko nkomeza nkiri kuri yo ubwenge bwa kimuntu, mais je salue la puissance de la raison. Ndakurira ishapo imbaraga z'ibitekerezo Imana yahaye abantu, kuko nizo zageje isi mu iterambere turimo. Ni imbaraga z'ibitekerezo Imana yahaye abantu. Ariko izo mbaraga z'ibitekerezo uko zangana kose ntizishobora kumenyesha umuntu kumenya Imana. Ushobora kumenya ibyo yaremye ukoresheje imbaraga z'ibitekerezo Imana guhaye, ariko ntushobora kumenya yabiremye binyuze muri izo mbaraga z'ibitekerezo. Kuko iyabiremye ikeneye revelation kugira ngo uyimenye. Ukeneye revelation, ukeneye ishurirwa. Amen. Mumvise tuminimiza, tusuzugura imbaraga z'ibitekerezo? Oya, tuzaba twibeshya, kuko isi iterambere yagezemo ni ukuri imbaraga z'ibitekerezo z'abantu. Wabibise? Donc on salue la puissance de la raison. Tukuriye ingofero imbaraga z'ibitekerezo Imana yahaye abantu, ariko ntabwo zibabashisha kumenya yabiremye. Kuko hakeneye revelation, hakeneye ishurirwa. Haleluya. Nibyo Paulo yanditse hano, ngo isi ntiyabashije kumenya Imana mu bwenge bwayo. Ngo byatumye Imana ikirisha twebwe abizera ubupfapfa bw'ijambo ry'umusaraba. Ubu rero turagiza nituva gusenga, turaza kwinjira rero mu bupfapfa
Kumusaraba. Turaza kwinjira mu bupfapfa bw'ijambo ry'umusaraba. La folie de la prédication. Turaza kwinjira muri iryo jambo. Imana ishimwe. Tuvuye ku rubuga rw'imbaga ibitekerezo, kandi twemeranije yuko ibitekerezo by'abantu bifite imbaraga Imana yabihaye, ariko ntabwo byababashishije kumenya yabiremye. Dufate iminota 10, hanyuma umwe wese asenga Imana kugira ngo Imana imwinjize mu rundi rwego rwo kumenya Imana binyuze muri Kristo Yesu. Amen. Ko twumvise ko bidaturuka kuri wowe, bituruka kuri yo nk'impano iguhaye binyuze mu Mwuka Wera, akagufungura ubwenge ugatahura iby'ubwenge bwa kimuntu butari kukubashisha gutahura. Ibintu byose urasengera, ari ibyawe, ari iby'umuryango, ari iki, byose aho niyo bishamikiye. Kumenya Imana mu bwenge bwayo. Ubwo twavuze ngo ku musaraba niho ihuriro ry'Imana n'abantu, atari abantu gusa n'ingorane zabo, ngo Imana izironkere igisubizo. Imana ishimwe. Haleluya.